Bashi Patricio Alisha Muskakapa y Kayuyachi Gantama, Ñukanchiwan Pakta Alishpa Kanahungapa Rimarigukunawan Shinaka hasta Wangarin Rixichishpa Imashina Hambikunamanda Alisha Muskapi. Allichishi ñukanchi radio iluman uyak antata tukilla mashikunata buenas tardes nishpa mikche amunchi mashi Carmelita yupachani nacho ñukanchi programa maña comida shkamanda nacho. Kunanchipi kañada rimagrinchi kay artritis nishka unguimanda rimagrinchi kay inflamaciones kañukanchi articulaciones ninchichi kunamanda villashpa parlashpa katigrinchi mashi Carmelita. Sumapacha mashi warishina kanya rexishpa hasta wangarin katishpa kagripanchi imashinata kay tuyu nanaykunamanda rimashpa nacho riña uyashpa katishpa kapaychi wakinbika tapuna kawpipas tapupankichilla mashiwukuna shinaka rexipashu. Katinchi nacho kay pika kay artritis ka kay ñukanchi articulación ninchi kay ñukanchi ninchi kay motol ninchi chaymi tukurishpa rin nacho kay unguika rikurinmi ña ñukanchi ña edad nacho ña hapihukpi nacho chaypimi ña rikurin kay ña más o menos chunga chusku watamanda hawamanda rikurin pachamanda rikurin nacho chunga chusku o chusku chunga chunga watamanda nacho entonces chaymanda ña rikurin nacho kayka shok ninchi ñukanchika kay parte externo ka clima pash ashkata rikurin nacho kay chiripi kawsakpi ña kay unguika hapin nacho kay artritis nishka unguika. Entonces kayka imatakan kay inflamación ñukanchik articulaciones nishka nacho kay ñukanchik mukukuna nishka chaymi inflamarishpa rin nacho kay unguika. Entonces kay unguika ñukanchik rikushkanchik kay ñukanchik chiri llaktakunapi ashtawan tiyan nacho kay unguika. Entonces rikunchimik shuka climata chaymanta kañakutin rikunchimik especialmente kay ñukanchik na alimikushkamanta pash kay unguika hapin y chaymantaka shuk parte interno ka ñukanchik ukupimi shuk defensa kunak na reconocishpami chayta inflamachishpa churan nacho chaymi artritis unguy nishkaga hapin nacho kay chiripi kawsakpik wakinpika ñakutin na alimikukpik y wakinpika ñakuchin ñukanchik sistema inmunológico desconocen y chay ñakutin waglichin payllata ña na rexirin chay unguita. Entonces chaymi kay unguika hapin kay artritis nishkaka kay artritis ka imashnata kallarin wakinpika ninchik poliartritis ninchik polika ashka kashpa nacho tawka por ejemplo kayta ninchik nacho kungurikunata nanan wakinpika natucho nataña imana kay maki mokukunata nanan nacho pongirin nacho chaymi poliartritis. Ñakutin chaymantaka monoartritis ninchi chayka ñakutin shuk dedolla nacho inflamarin nacho chay monoartritis ninchi nacho y chaymantaka kay unguika y mashata kallarin wakinpika nacho chiripi nacho nanan nacho kay kongorikunata nanan makikunata o maki mokukunapi pongin. Entonces chaymi ña ñukanchik ña sospechanchik kay artritis tiancho o mana tiancho. Entonces chaypika pongin yapata nanan chaymantaka wakinpikari infección pas tiyan nacho bacteria pas yaykun nacho. Entonces ishkay 15 tipos de variedad de artritis tiyan nacho. Artritis infeccioso, artritis a través del sistema inmunológico nacho na reconocen y chaymantaka shuk artritis chirimanda ninchi nacho medio ambiente manda nacho rikunchi kay artritis. Entonces kaypika kay ñukanchik rikushkanchik kay artritis paka tratamiento kay illan nin nacho kay medicina alopática mandaka shinami nin. Entonces chaypika solamente choran paykunaka solamente nanayta anchuchinkapak ama inflamación katincho pero unguika katishpa rin mirashpa ashaguta shayachitalla shayachin shina sakin nanayta ari solamente calmantikunata churan nacho corticoides nishkakunata ama yapata nanacho
Wakin pika nacho na ñukanchik kushanchi nacho chayta kuna artritis kuna charik pika cada 21 días ñukanchik ña o médico kuna choran nacho corticoides dexametasona kunata choran betametasona kunata prenexona kunata o fiespa causan nacho chay nanay pasha entonces causaipa o fiana nacho nanay tancho chingapasha pero ñukanchik ñakoten rikunchik kay medicina alternativa pika tianmi hambika tianmi nacho entonces kay pika ashka formas tian tratamiento ka tian veneno de abejawan tratana chay manda tian nacho chay killu yakuwan tratana dióxido de cloro an tratana chay manda pas ña saron puncha con palescanchi nacho DMSO ninchi nacho de metil sulfóxido chay konawan ña tratamiento katinchi nacho pero chay ka rikushkanchi nacho kay CDS ninchi kay dióxido de cloro yaku killuwanga ña ancho chinmi kay artritis nishkataka entonces imashnata ancho chin kayka kay dióxido de cloro ka charinmi ishkay moléculas de oxígeno ishok molécula de clorito nishka nacho wakin bika ñakote wakin wanaka na reximanda mancharin ninchi wakin wanaka nin kayka cloro kay tóxico también ninajun nishpa na ñukanchika chaytaka remanajun chichu chayka hipoclorito de sodio nishkami kan kay tóxico ka kay baño kunata mayllangapa chay kunaka entonces kayka hambi ka kanmi dióxido de cloro entonces kay dióxido ka charinmi ishkay molécula shuk gas mi kan kayka shuk gas killo gas yakugumi kan chaytaka Coca-Cola tashnami ñakotin yakupi churarin entonces chay gasmi ñakotin ñukanchik aychama yaykushpaka gulpi mapata ninchi mapakunata chaykunata limpiashpa kallarin nacho anchuchishpa entonces chaypika yapa ácido kakpimi kay unguikunapash hapin nacho entonces kayka nacho chay saron punchakunapi ña rimashkanchik kay dióxido de cloro ka regenerador celular marikan oxígeno faltaymanta mari wakinpikari wañun nacho wañunchik nacho entonces kayka kay regenerador celular ka entonces imata shinan regeneran por ejemplo kaypika nacho articulaciones pongishpaka ña imaninchika waglirishpa rin nacho kay articulación kay motolkuna nishka chaykuna entonces kaytami ña moshuyachishpa choran kay dióxido de cloro nishka kay killu yakuka entonces chay forma pas tiyan nacho pero chaypaka imashnata ufianakanchik wakinkunaka riksinachu wakinkunapash wasipi charin entonces wasillapita ñakuta wakinkunaka ruraytapash ruranallami kay hampika na difícil chukan entonces forma imashna rurana entonces kaytaka ufianakanchik cada horas ufianakanchik kay nanayta charishpaka entonces chaypika si ñuka dióxido charishpaka kallarina kanchik bajo dosiswan entonces 5 wan kallarina o 13 ml wan kallarina litro yakupi churashpa entonces cada cuerpo me diferente kan ñukanchik naninichu como paracetamol takunchik golpima entonces golpima nanayta anchuchin pero chaymana ñakotin kallarin pero kayka nashinachu kan entonces ñukanchika kay dióxido upiankapaka primero ka rikuna kanchik imashnata kan cuerpo yapa intoxicado chukan o mana yapa intoxicado entonces cada cuerpo mami diferente tratamiento kunchi entonces chaytami ofiashpaka tina kanchik kay dióxido de cloro nishkata artritis tacharihushpaka chaymandaka kay dióxido de cloro ka ashka valishkami kan nacho wakinkunami mancharin pero wakinkuna ña riksishpaka chayta ofiashpaka tranquilo kawsanchik ñukapash cada punchami ufiani nacho chaytaka por ejemplo infección con amajapicho nacho ñukanchik consultorio picanchi entonces na ñukanchika ni guantesta na churajonchik ni batata pues a veces que na churajonchik na churajonchik ni poca chay mascarilla kunata imapata churajushu entonces chay kari wanchin nacho wakinbika na chay mandami kay mascarilla kunata pues churana jonchi de gana churana jonchi entonces kay ñukanchik dióxido de carbono wanjata ñukanchik wañuyta ushanchik no aguarispa entonces mascarilla kunaka nimata na harkancho nacho unwe kunata nimata pues entonces chayka ñukanchika kay dióxido de cloro taka ufiashpaka
ña examen kunata rurashkanchik nacho imashnata riñón kunata rikungapa hígado kunata rurankapa entonces total normalidad llukshin nacho entonces alipacha nacho por ejemplo ña wakinkunaka ña upiashka ña picha wata chusku wata chaypi ña rikunchik nacho por ejemplo ña prostatapi rikushkanchik nacho cachanchi chaymanta examenta ruranchik entonces PCA ninchik chayka 1 pikan ni mana subirishka entonces imashpata na superin porque chayka oxígeno ka oxidan golpita fichan entonces desinflaman ñukanchik cuerpota entonces shinallatami kay unguy artritis ninchik chaypika payka limpiashpa desinflamashpa rin pero chaymantaka upianami kan varios protocolos metian kay dióxido de clorota upiankapaka entonces protocolo A, protocolo B, protocolo C, hasta Z metían nacho kay dióxido de clorota upiankapak. Entonces ñukanchika kay artritis tacharishpaka protocolo C nishkata upianakanchik. Entonces chaypika imata kay protocolo C nishkaka. Kayka cada horas upianakanchik. Litro yakupik preparanakanchik 20 ml o 15 ml. Chay, pero primero inicianapaka baja dosis wankallarinakanchik. 5 cc, shuk litro yakupi churay, chaymantaka 100 cc upiay cada puncha. Cada hora, nacho. Litro taka tocochina kange punchapi. Entonces, chaytaka 15 punchata upiay. Chaymanta ñakote ña 15 punchapi ñakote mirachi. Ña 15 chusku punchapi ña chunga ml ta churay. Chunga ml ta litro yakupi. Chaymanta ñakote shinallata upianakan 100 cc cada hora. Tota manda a las 8 takayarishpaka a las 6 de la tarde también tocó china kangi che yakuota ufianata. Pero kan nacho wakingona kanimi hala pastillas mi ufianakani nashi nacho kan. Entonces cae dióxido de cloro caño canchi cuerpo kan nacho oxígeno yakushpaka solamente uraguya también paika causan caño cancha chapik. Entonces chay caña paika ña oxígeno ka dióxido de carbono ma tokushpaka ñakote ña ñukanchik ña samaypi ña llukshinpayka entonces chaymi upianakanchik cada hora chaymantaka ña mirashpa rinakanchik wakinpika nacho ashkata nanakpika ña rikushun si por ejemplo ña 20 ta ña churajuni ña nanayka bajashpa rinkachami pero ña 20 pi nacho upiakunki 20 cc ta nacho ña upiakunki litro yakukupi chay 100 cc cada hora chaymanta ña bajakpika chaypi upianakanki durante 6 meses ta. Chay sukta killata upianakan. Entonces sukta killata upiakpika ña nanayka anchurin, desinflamarin y chaymanta ñukanchik rikushkanchik factor reumatoide nishka shuk examenta rurachinchik nachu rikunka. Chaypika ña factor reumatoide normal llukshin. Negativo llukshin. Entonces chayme importante que dióxido de cloro taka upianakan imashna shuk médico o shuk terapeuta indican imashna shina upianakan. Entonces que tratamiento ka rinmi shuk sukta killakama chaymantaka hasta chusku wata o 5 años chaykama rin nacho. Chay unguita anchu chingapak ali ña hamingapak. Mashigukuna ari shinami uyashpa kanajunchik ari kaymi medicina alternativa nipanchik nacho wakinpi kañahambi illanmi chaypaka nishkapimi kaykunataka katishpaka hambirinmi nishpa riksichin nacho ari wakinpi yuyanchik pastillas tashna rishpa ñakunan kay ishkay 15 upiasha chaypi ali tukushalla chaymi mana ali tukun shinapas kachu ñukanchika ña hambillata illanmi nishka kawpika mas constancia ninnacho katijunalla kan upiashpa ñana nana hupikarin upiajunalla rikurin imaurami kay nanay tukuringa kaman kaytami riksishpa kanakushkanchik nacho mashigukuna ashtawan karin kay tullu nanaykuna manda nacho rishinaka ña ashtawan imapas tapuykuna tiyakpipash kutichishpa kashunmi mashigukuna kikinkuna ña kaypika tapushpapash tapunallami kapankichik nacho ririkushpapash katinahun uyashpapash katinahun mashigukuna. Chaytami ninajunchik kay dióxido taga upiajushpa por ejemplo kay artritis pa upiajunki chaymantaka ña kutin ñukanchik ña mawkayashpa ñakuchin presionkunapa ña bichijarin entonces chaytapa ña kay dióxido ka ña kutin regulan ña kutin ña
fichan nacho ya normal tacharin si por ejemplo diabético kashpa pues nacho ya ufiajongi nacho artritis pa dióxido entonces diabético kashpa pues ya coten glucosata pues uria hochin bajan nacho entonces kaika más o menos unos 300 nana y también ancho chin nacho kai dióxido de cloro chaypika incluís kai que cáncer unguita pues jambinmi pero chaypaka ña kotin ña chorana kanchik nacho dióxido de cloro takaña churana kanchik shimita y ñokanchik recto ninchik ñokanchik sikiutujuta pa churana nacho forma de enema ninchik nacho lavados colónicos ninchik nacho chuncholita limpiangapa o maillangapa entonces chayta shinana kanchik entonces chayka ña testimonio kuna ashkami tiyan ñokanchik pa ña rikushkanchik nacho pero kayka ñokanchika kay científicos kuna médicos kuna tiyan nacho kay México pika doctor Manuel Aparicio nishka investigación na paypash katishka nacho payka chun médico alópata kan nakanchun médico alternativo payka mishu mikan entonces ashkata gente kuna wañuhukpi kay COVID pi payka traumatólogo ortopedista nishkami kayka clínica también payka charin kay tayta doctor Manuel Aparicio ka Mexicopi kawsan y chaypika ñakotin charinchi ñakotin kay doctor Pedro Chávez nishka payka sho coronelmi kan entonces paykunami ashka gente wañuhukpika ña rikushka ña chaymanami paykunapa ña como SAP nishka mundial paykunapa ña organización da charin nacho ayudangapa gente kunata ña por ejemplo kaypi nacho ña vacunashka nacho yapata wañunahun chayllapipash ña kay dióxido de cloro ka ancho chinchay vacunakunata fichanmi entonces chaytami rikunchi nacho kayka ña médicos kuna ña alopatas médicos nacho químico kunata ña yapata ña manejashka nacho pero resultado kunata na rikushpaka ña paykuna ña investigashpa ña rikushka nacho ña rikunahun kay dióxido de cloro ka ashka alipacha kashkata chaymanta ña kutin Guatemala pipa charinchi kay ñukanchik doctor Cáceres paypa shinallata paykari cirujano emergenciólogo chaymari payka entonces payka emergencia pika cirugía kunaka balinmi pero ña tratamiento pika ña pastilla kunaka envenenanmi doctor Eduardo Cáceres nishkami payka internet más kay toshangichimi nacho paypa paginata katingapa entonces paypika payka kay medicina alternativa kay dióxido de cloro wanmi ashka patologías ashka waykunata jambin kay ñukanchik DMCO nishka dimetil sulfóxido nishkawan payka ashkata alikachishkami kayka médico alópatami kan na kanchu médico alternativo entonces paykunaka wakinpika ñavita bichashkami purishkanchik ninmi ñukanchik kay facultad de medicina nacho kay universidad pika nacho chaypika solamente yachachinmari solamente pastillagota kayman karana kayman churana chayllatamari yachachin pero chaypika alitami yachachinka imashna unwaykunata rikuna y imashna hambikunata kuna pero medicina alternativa kay dióxido de cloro dimetil sulfóxido ozonoterapia kunata chaykunata nimata nashinanchu entonces chaytami rikunchik kay alipacha kay ñukanchik kay dióxido de cloro ka alipacha kan entonces chaymi artritispik ñukanchika kay pacientekunama kunchik chaymanta ña kutin tiyanmi shuk alternativa pash na dióxido ta na ufiana kashpaka ña kutin apiterapia veneno de abeja ninchik kay apitoxina tapash churayta ushanchik pero chayka desinflaman nacho kayka pectido 401 chaymi antiinflamatorio kan chaymanta kay veneno de abeja ka apitoxina ka allipachami kan desinflamangapa kay artritis taka pero chaypika na churana chukanchik kay veneno de abeja taka veneno nenchinacho por algo veneno entonces chayka wakinpika nacho 10 paciente mandaka ishkay o 15 alérgico ka alérgico kapika wañuyta ushan shock pikashka wañuyta ushan entonces chaymi importantísimo kan kay veneno de abeja taka shock médico alternativo yachaka pakunama rinakanchik nacho chay primero ka pruebata shinacho
examen de yawarta shinacho recongapa IgE nishka shu antígeno chay alergia ta charincho o mana charincho, pero si a IgE yapa por ejemplo 100 o 120 kakpika ñana veneno de abejata taka choraita ushanchicho porque alérgico kashpaka shock analfélico nishki chayta kushpaka paro cardíaco ta kushpa wañuita usha. Entonces, hay artritis para acá, hay veneno de abeja pastiami. Entonces, hay veneno de abeja tagaño canticaña cuchin colocanche, hay puntos de acupuntura pichuranche. Entonces, desinflamarispa ring. Entonces, chay manda gañagoten, ñucanchi combachinchi hay dióxido de cloro. Ajá. Chay manda gañagoten bacharinche como antiinflamatorio. Chay ña casaron con apiña para la canche hay cúrcuma. Curcumata rexinchi nacho gulpikunaka wakinkunaga rexin pero wakinkunaga na rexinchi. Entonces kay curcumaca jengibrishna mikan pero quilluku. Entonces kayka antioxidante antiinflamatorio mikan. Entonces chay también ñukanchika ñakoten teta karanchi nacho chay nana yapa nanaykakpi entonces ñakoten payka ña bajan nanaita anchuchin. Entonces kay curcumina nishka kariki ña cáncer unguitapash harkan nacho. Entonces chaymi curcumatak pash ufita ushanchina chukay artritis charishpaka. Sumapacha masigukuna arishinami ña riqsishpa kana hupanchinachu imashinata kay hambikunata wakinbika hambi nikllapi yankata ñukanchillata talirinalla mana kan ninnachu ashtawan karin yachashpa hambirina kan ñakuti wakinbika waklichitapash usharin ñukanchillata rurashpanachu mashikuna shinami tapushpa kapan kaypika maypita sakiripankichi nishpami tapuhun nachu. Ñukanchika kanchimi kay centro médico Hambiwasi kay Otavalo llaqtapi nacho kay Copacabana Socavanda Hawama rishpalla chay rielpimi kanchi nacho calle Guayaquil 619 chaypimi kanchi. Ari masigukuna shinaka Otavalopi ña Socavonman yaykuna ña chayman yaykuhushpa ña alimakiman hapina nacho shinashpaka ña chayanalla kan hawagupi rieles mayuksikushpakan nacho mashikuna shinami riqsishpaka na hupancha ashtawan karin kaypika shuk villaykunata riqsichikunata riña puchukay pachakunaman yalishpaka rinchi nacho kay riqsichikunawan shinapash ña puchukay pachakunapi rimaykunata paktachipashun mashi. Chaypaka kay artritisqa ña rikupi kay ñukanchik medicina china manda rikupika kay yaku faltaymantami kan yakuta na upyashkamanta chay tullunana ari tullunanayka ari mukukunaqa ari wakinpa makikukunaka nachu kay gupilla kashnasunispishna urayman kumurin ari wakinkunapa kutin kay mukukunaka yanka raku tukushpa tigrayta iman tigranahun nachu chaykunachu yakumantalla kanka chaymi artritis ninchi nacho artritisqa kallarihukpi pero chaymantaqa ña avanzada nacho ña artritis nacho chusku wata sukta wata ña chunka wata makashpaka ña artritis reumatoidea nishka ña avanzashka yapa nacho na deduwakuna doblarita entonces chayka artritis reumatoidea nishkami shutiri pero chayka ña nijurkani yaku mi falta imanami kay unkuyka hapin. Entonces ñukanchik rikushkanchik nacho kay tayta Baltasar Ushka Chimborazomanta nacho último hielero nishka nacho. Entonces pay imata nin wakinkunaka videota rikushpa na analizanchik nacho ninka kayka tullu nanaypa nin hielo ari hieloka y chaymantaka payka nima nakanqa solamente na yachan pero payka ña chay rikukpika payka hielota upyashpaka yakuta mari upyakun. Entonces yakutaka upyakushpaka ñakutin alimento tulluta alimentajun articulacionkunata alimentajun chaymantaka ñakutin ñukanchik cuerpopi ña nishkanchik nacho 75% mari yaku. Entonces chay yakukuna ishashpa mari kay unkuykunaka ña rikurishpa rin. Entonces importante upyana kanchik yakuta ishkay a 15 litros diarios upyana kanchik. Chaymantaka ña plantakunapash tiyan kay artritispaka nacho kay maninchik kay maninchik kay plantas de artritispaka caléndula ninchik
antiinflamatorio pa regenerador chaymanta arnica nishka planta pastia arnica chaymanta ñakoten tian sauce blanco ta ña parlashkanchi nacho kay judas fanga chayka antiinflamatorio kan chayka aspirina llukshin chay planta manda entonces chayta judas manda mi llukshin aspirina chaychu ninanda calentura estao shinakapika judas tamakipi hakushpay mashinashpa espumawan ukumamba chawallapsa churan ukumamba shkaran chayka ali chinchak ari ajá entonces wakinpika na riksinmandami farmacia makalpana honchik randingapa kay ácido acetilcisteinata nacho aspirinata entonces aspirina ka sauce judaspi mikan entonces chaytami artritis ya panana hupika sauce ka pero shukiru kanga ari y judas ka kutin na shinakiru kanga ishkay tipo metian hari warmi entonces sauce blanco o judas ninchi entonces warmi o hari entonces ishkane me kay propiedad medicinal ta kachari ari mashigukuna shinamiña katishpa kana hupashkanchi esta wangarin kay piña ni shinaka convidashpa chali kapanchiman shamuy hunkaypi rimarishpa paktachishpa kana hunkapa mashigo esta wangarin puchu kaypi kana hunchi nacho shinaminin buenas tardes me puede ayudar con el número de teléfono por favor churape mashigo kay ñukanchik kanchimi kay 921-712 mankayta ushanki nacho kaypimi ña citata kay secretario konga ña shamuchuncha nacho ñukanchik centro médico hambi wasipi kanchik shinaka mashikuna shinami puchu kay pachakunapi kana hushkanchi hasta wangarin ya shami hunkaypi astawan rimashpa paktachina hupashu ari yupachani mashi Carmelita kay shamo hongaypimi ña tukuchishun kay programa ka largogomi kan plantakunapash faltan nacho rimana y chaymanta ñakotin calorkunata churana moxaterapia churana nacho kay unguykanacho chirimanta kan entonces kayka muxa tian shuk tabakuta churanchi puntos de acupuntura o sin directo maypi nana hupi kunukta churakpi ñakuta nanaka anchurin chayta pues ña parlashun nacho yupaychani mashi Carmelita kay kama kashkanchi ñukanchi programa kay ñukanchi radio uya kunatapash yupaychanchi kay shuk punchakama